روژاوی باش، روژاوی گش، روژاوی خوش و روژاوی همیان بخیر به. برنامه ایروش به سپانسوری نس اپتیک، میکاپ پنباmak و کلینیکا پولات وترینر دست پیدکه. دور به تایبت از خوازم بیجم. وکه کنجی زانه جبر کوز به کاری مدیای رمجولم تم به اکرانیره تکیل دارم. و ev geleki zırar u bandor etkin serçavemin, bandor neyine bejin diken serçavemin. Ez çum ne sopti ki me berçav kek daha çekirin. Jibona ku çavemin je tirejin, telefoni u bilgisayarı her vakidim bir pareze. Ya biraz tiji gelek je razı bum u memnunum. تقص پیشنهاد دکم نکوسه ما سپانسوری منه ولی سپانسوری من بانجی سپانسور تیاوان هی بمره لباس هگر کومنه عجباندا منه و بانی از ما تقص پیشنهاد دکم برچاف کوانین مدلین جور بجورو گلک خوشیک جهنه یا نه خوشیک دکه رشیکا سپیک دکه جیانی برچاف کین خو رنگین دکه نه صوب دکیا بکرن و بدن کریتن بله از مزگین خان دیسا به دنگ خواه به رنگ خواه و به همی انرژی خواه لهمبر و مه دیروک 12 گلانه روژا یکشنبه سال 2024 دیروکه ده ایروش لیلا قاسم، جواد حموندی، نریمان فواد، حسن حمرشید و آزاد سلیمان میران لبغدای جعالی رژیم باس هاتن سیدار کرن. رحمه خوده لوان به. ام در باسی بچه خواه چیروکا ببین. چیروکا میا ایروش گوتنا طبیعت شیری لشوار تهیلان. ev gotuna ku bali dikşine ser esas u asli mirov u nişani tabiati insan dike be gelek teşe u ve gotine jehev cuda ketiye zar gotina kurdan. Binyeta ve gotina granbaha ku zar gotina kurdan da herizede bir şeyvaza kurme şiri hatta piri meşhure. U bir şekle tabiat seri le ferbune distineci te gotin. Digehece serhati amir u şevirmendevi. دبیجن روزک جروجان میرک لدیوانا خوی رو نشتبو گوت عقل داری خوی طبیعت خوی روتره آن فیر بون شیورمند قد نفکری و هما گوت میره من طبیعت هر دم سریل فیربونه دستینه میر قهری به پیچی آخوی پسیکا خو نیشاندا و گوت ما تو نزانی کو او آجالام چوایه دما کو هم لسر خوارنی رودنین او جیده چه دست داوی مومه لسر پیم پاشین لهم بریم رادو استه حتی هم خوارنا خود خون رونا هیلمد که ما او نمعرفتا فیربونه میجی دو گوت خی تو بتشتکی زانی ایانه کو زانی ناته او قسم عاقلدار بالا خدای کو گوتنین وی راستن هنک خو سست کر می رابوچو عاقلدار جی رابوچو مالا خواه پیشتی کو عاقلداری میرته مالا خواه گازی بردست که خود که دبیجه بچنج من ره مشکک زندی بگرن و بینن بردستی کیوی بیاوید که و جویرن مشکک زندی دگره و تینه دماد به روژادن دانه ایواره عقلدار میر سر تایی که بلنگی مشک و گرده ده سر تایی یدن جی تینه به بشکوشکا سینگا خو و گرده ده شون ده مشک جی چنگا خو را برده ده جیر و بوی تورید چه دیوانا میر دما شیوه جبهنه که پیوه برگش آخوارنه تحساس کرن پسیک دیسا وکی هر جار دیچه موما خوتینه و الهم بریوان دووکا خود که عرده و رادوسته دما میر و مایه تاوی دست بخوارنا خود کن عقلداری میر جنش کفتای لنگی مشک جبشکوکا سینگا خوود که وی راسته میدانید که مشک دکه کشت خداوه جناو برگشه لالی و سینی تبله هفدبن دما چاوین پسیکی لمشک دکه و دبینر و خل نافگوه مشک وردکه میر بری خود دا عقل داری خواه و دبیجه مال خرابویو خلی سرو چه بو که تو هاکر عقل داری میر دبیجه میره من تدید که چوا طبیعت سری لفیر کرنستند میر دحیره دستی خدا ویجه روی خواه عقل دار دبیجه میره من طبیعت شیری لشوار تهیلان بله عقل دار
يعني دبي كنت تجي مافدار بي لي أزي شيرو واخد سر مروف عم بكم هنك مروف دما الطبيعة تيوان ينخوش هبن دبيجن الطبيعة تيمنا بكائس چبكم درو مروف بخوازه دیکار خوب بگوهرینه دجوار آن حسان نخمه بس بلا مروف بخوازه دیکاره هر تشتی بکن بله ام برریزان ناوروکین خواه بکوین چند رین برگریا بهتنگیه دمته ام همی دکارن بکوین روشا بهتنگیه یعنی دپرسیونه اف پر نورماله و اف جی پرچه که جیانیه لگل خوشی و نخوشیا خواه دوی داره ده مابست اوکو دمکو ام بکوین روشه که وها پیوست ام حول بدن زودتر خوشوی روشه خلاص بکن جبر کو مترسی هیه تشتین وها وکی گلاموچ کا برفی مزم ببن و گرانتر ببن دما دنیا اور به و دم سال پاییز به یا از او قز مروفک ملانکولیک دبم کو نکارم بینم زمان یا این وقت küçükem را ama tüm kilogramı و dilim بخم و كسره اولو تم ملول dinlerim ya لو ما اسقط وقت نج پاییزه نج بارانه نج اوره حزناکم وزی حزین نکم هر چقدر گرم بجی نه تحمل کرنجی دیسجی بج با آواکی درونی بهار و هاوین دم سالم منن یا بله حقم نابیجن ام زارو که روژینه روژ لگوریمه Ahmet Spor u nasnamaya aligiriyame. Ahmet Spor di Liga duyam de bu şampiyon u derbazî Liga jortir bû. Ev yek ji hêla gelek dam û destgehan ve hate pîroz kirin. Ne bi tenê li Amedê li gelek bajaran pîrozbahî hatine kirin. Gelek şaredaran serokê şaredaran tîma du hokê, Wanê, Cizîrê, şexsiyetên mühim û gelekên dîtir her maça Amedê fûl gîşe hat lêstin. Her maça wê li ser hesaba YouTubeê jî aliyên bi hezaran kesan ve bi zindî hate temaşe kirin. Heta kesên ji futbolê fêm nakin jî hewldana şopandina Ahmet Sporê kirin û tevlî pîrozbahiyên bûn. Gelo Ahmet Spor ji bo Kurdan nasnameyeka millî ye, rêya denge derxistinê ye, hevgirtina civaka Kurd e, an seriya kirin e. Wele ez bi xwe yanî qet ji futbolê hez nakim. Li encama maça Ahmet Sporê tim miraq dikim û dişopînim. Yani çimkî li gorî min êdî ev ji maçbûyînê ji futbolê derketiye, êdî ev bûye mijarek netewî. Bi min yani ez bawerim bi gelek kesê din jî wilo ye. Her bijî Ahmet em bi dil, bi ruh, bi can, bi giyan, bi terene. Nifş bi nifş çanda kahweyê. Li seranserê cîhanê her roj 2 milyar û nîv fincan qehwe tê vexwarin. Ji ber kafeyîna ku tê de qehwe ji bo gelek pirsgirêkên ku di nava rojê de diqewimin wek bêxewî û enerjiyakên çareseriyeke baş e. Tê zanîn ku qehwe heta îro di gelek qonaxan re derbas bûye. Ji van qonaxan re bizavên nifşên qehweyê tê gotin. Li dû vêyekê jî bizava qehweya nifşa yekem heta qehweya nifşa pêncem mejwere kire mijar. Gelo taybetmendî û xusûsiyetên wan bi zavên qehweyê çi ne? Ji bo berdewamiya nivîsê hûn dikarin bitekînin malperan û hevmedyayê. Bi rastî min xwe nivîseke balkêş ji bo mirovên qehwê hez dike. Çimkî ez ez gelek ji qehwê hez dikim. Yani her kîjan lawê bava qehweyê keşif kiribe hezar rehm li ser gora wî, paşî û pêşiyê wî be. Bi taybet jî li ser rihê miriyê ez vê bi taybet dibêjim bi taybet jî bira Xwedê rehma xwe li ser rihê miriyê ku ew ê ku waffle, karamel, frappuccino keşif kiriye kîve bira bi taybet jî ser rihê wî be. Ya qehwak pir xweş e ya biçek kapitalizm dirhêmet heye mixabin. Yani ku nebêje ji xwaz kapitalistim bira nepêve bira telefona bêrîka xwe bira pêlava nigê xwe binêre. Em hemî em çika bêjin najo em hil nebijêrin jî û neb dilê me be jî mixabin yani serdema ku em tê de dijîn me mecbûr dihêle ku em tiştek kapitalizmê bi kar bînin.
يعني برا من نتشتكى زيادة عمجية قهوة جانا هوالي مبرحانكي خب ممكن نشتنا كراميل وافل فرابتشينو بتنكاري أري باوي تيجي كراميل وافل فرابتشينو ودخار چی شده هر برا باوی تیجی بخور neyse binam tengo bele ام در باسی ناوروکا پیش ببیم لشکفتا شاندار یا هولره سریه که 75,000 سالی هاته دیتن. لشکفتا شاندار یا هولره باشور کردستانی سریه که 75,000 سالی کد سال 2018 ده هاته بو دیتن جعالی زانیاران و بوینرینا 3D'ye هاته زندی کرن کوکا روی انسان بره تقریبی چوابو. سریکه پیچاندی و پرچبوی روناهیه ده که یک جنیزیکترین خزم مروین نوجن چواخویاد کرن. هر وها اف سرک جبو بلگه فیلم بی بی سی ستودیو یا نتفلیکس کریست اوف د نیندرتالز بو مجار کووان روژان پرومیرا و هاته کرن و لدنیای دنگ ودا من جی سری او مروفا دید yani şirobak acayip bu le eremji muy seriyevi insani did مروواهی بلاج گلکی متاسون در باس کریه و آخر در باس کریه yani ya Rabbi tövbe insanın böyle jinsana zedetir dişbin memnuna ya belome ya rast hina ve serdeme de emtede dijinji henek mirov yani evri ma xo tamam nekirne em bejin neyse em nervasina veroka xoya peş bibim لکومارا کد دیواره تگوشینا نخوشیا درونیا پرچکران. دما کومری ماریا آلکس ده پوتره 12 سال بره لکامرونه هات کشتن پرچکره ویل کله کاوی بو دا کو اشاوی سویگ بکه. ماریا آلکس ده پوتر بی ilham آخوه جسرپیهاتی آخوه سالونا پرچکرنا لنهرینه هل بی هار دامزراند کو لافریقای روجاوا لتوکو کد دیوار و لکامرونه بکاسی 105 پرچکر وکرن کوددما پرچکرن نینوک لنرینا رویی دجی مشترین خوره شیورمندی که اوام پرورده که یا چکاس خوش و قنج فکریه امجین گلک هستیارن و بدل رحمن yani همیجن نب وی رنگی بنجی بگلم پری امجن ولونه دمام خمگین بن بهیوی بن تقزم شخوره که صدمه که دکن هیوی یا ام پوری خو بله چه دکن بینام فرد باج مرد بهیوی یا صدم تونه بجی ام شخوره صدمه که دعفرینن و دکن هیوی yani یا میرنو خاطر خانمی خواه و باونو هنجی خاطرین کچین خواه زانبن پیشی ما هر چکاس گوت بن جنا چه پارا میره خراب از وی گوتنی قبول ناکم و مروین چه برا ببین پارا مروین چه یه خراب ببین پارا مروین خراب بیامن و هین قنچتر بن آخ گردون دنگم ببیس 777 پلیس enerji neyse مترسیان زانیاران لسر زیده بونا پلین گرماهیا گردونیا آورته هر کودچه زیده ترده به لگوری دانه نوین سرویسا چاودریا آف هوایه یا یکتیا اوروپایا کوپرنیکوس مها بوری لجیهانه ده دیروکه ده نیسانا هری گرم بو ev yazdı mehin لپی هف گرماهیا گردونیا به همپان نشانده ده به وی نقطه دانه نوره هنزانیار هشیار دکن کو احتمال هیه سال 2024 سال 2023 وکی سالا هری گرما تومار کری در باس بکه. کوپرنیک دید کو هیوا بوری بری پیش سازی بونا ناوینیا هیوا نیسانه 1.58 سانتیگراد پله گرمتر بویه و 0.67 پله آن جناوینیا نیسانا 1991 حتی 2020 گرمتر بویه. اینه خب بچه کدیم پله گرمی بلند ببه شخوان امیل ور لکردستانی ببین کباب خودیم بسترینه یا ربی
Dünyaya kenu di sistema rojede gersterkeke bi atmosfer hate ditin. Zanyaran cara yekem hebuna atmosfereke situr li gersterka zinariya li derveyi sistema roje selimandin. Zanyaren ajansa fezaye ya Amerika'ya NASA dile kolina xoya bidaneyin teleskopa fezaye James Webb'e de delilin hebuna atmosfereke li gersterka zinariya binave 55 kankriye Jensen li derveyi sistema roje ditin. Ev ve ditina balkeş bale dikşine ser haleke cuda. Jiber ku gerster xwedî şert û mercên pir giranin ku ji bo jiyane guncan bin. Ev cihana süper bi navê Jensen an 55 kankriye ew kasnêzîkî stêrka xwe ye ku tê pêşbînî kirin ku rûyê wê bi tevahî ji hêla okyanusa gerdûniya lavayê ve hatiye girtin. Herçend ev şert û mercên giran jiyanê ji bo formên giyanî yên ku em pê dizanin ne mimkûn be jî ve dîtin ji bo zanista gersterkan xwedî giringiyeke mezin e. Ya xwezî min jî ji xwe re wilo gersterkeke piçûk keşif bikira û min konê xwe biba daniya wir û êdî hew bihata me ev dinyaya we ya qirêj û qilêrî. Ev dinya min heq nake hevalino mixabin. Belê, em bi sponsoriya Nes Optik, Make-up Pembe Amak û Klînîka Pulat Veteriner hatin dawiya bernameya xwe. Me dîsa demek xweş û geş û coş bi hev re derbas kir. Ji vir spasiyên xwe pêşkêşî sponsorê me dikim. Ji bo agahî, nûçeyên nûcan, cîhanî û ji dezenformasyonê dûr nû hev medyayê bişopînin. û ji bo demek xweş û geş jî podcastan nû hev medyayê bişopînin. Bimînin di xweşiyê de, bi xatirê we.